Ni mwiritu kuma kaunti ya Kiambu itura ria Ruiru na uria ni wa ukuru wa miaka 15. Mwiritu uyu uri ukoragwo na thina wa meciria aragerera ihinda iritu thutha wa kunyitwo kia hinya ni mundurume umwe uria kurerikana makoragwo marigainie na macungiririo arohanda. Kuringana na nyina wa mwiritu uyu Christine Komboka augite ati ni akuranite uria unyitite mwari kia hinya thutha wa mwana wake gukorwo akimwita na ritwa. Mtoto ajui kuongea, mtoto yeye anashinda akitaja Jose na analia. Wakiendelea kumuuliza sana kwenda ndani anaendelea kulia akisema Jose na mchwanga kama ni mtu wa bodaboda. Ona kuri oguo ni aratariria ati thukuru uria mwari athomaga wa ciana iria ikoragwo na mawathe niguo ramuteithiririe gutabania ithimi kuona we ndehotete. Wakampeleka kwa mwalimu mkubwa, wakaelezea mwalimu akasema chukueni hizi pesa aenda akapimwa aonwe ni akwaje. Wakachukua pesa tukampeleka nao, mtoto kupimwa akapatikana ako na mimba. Mwene-ini wake Grace Wambui uria rutaga mawira ma kwirutira megaine na ciana ni ugite ati mitaratara ya gutigirira mwanake ucio ni kiongono no irathi na mbere. Watoto wengi wanapitia shida kama hizi lakini hawaongei, wananyamaza. Onathengia ya gukuru urigitani wa gutangikira aria manyamario kimwiri kana kunyitwo kia hinya nduri marihi aingi a ciana icio aria mekoraga mitino-ini ta iyo ni moragira kuona aria matabanagia ciiko ta icio matioyagirwo ikinya ria kiwatho. Ngiribotira Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.